kwa babia my about too much DHS so me din de na ama owisa na dan minimum edi ehia say ya ebusa for any training issues and na bibia no kwasem nkwa na me de ebesomo de trend na me from me hu hia se obeti bi no na me de ebesom na ebusa for we de me nkwa echekwa mo be kai na say ya ndra da me de story bi ebetum ani ma tese abayo so no fefe bi 24-year-old atese the near bre one wedding and status one ni kunu twa picture ni kunu 90 years atese Ghana ha obi are obi ehun picture na no ba ni say we nsu ahase we nsu free questions we no be say no na me catch you say bi ma do my enta ta quite say abayo no ha de papa na we te say ne papa na ba na ifo hia se atese woni ne ba etwa infoni etwa to atese ne ba no ko ware anra onya sakunya ne biem enu nti ne ma asa de ne ba ama ebi kura po hia do say ya ware na ekoso asem no kwani say ampo ebusafo wo mo ka say ya ware no eyedu pre wo ma ware ayawawe ena na wo mo ehira so atese yehu enfoni amede ebesomu na enkofo ni din na ya baiwa no ne din edi ekia asabia a ebiem nso no ne kunu na wo ware papa penimu 90-year-old man no ne din edi Mr. Kwabena Deep it is that day omo Mr. and Mrs. Deep na our self wo story no mo ese akwakra no ababa wa yi wo mo se wo mo to mo ase akasakasa we enye by force marriage wo bi empie obi eti ko so onko ware by force ye nchi aba ni sika no nto ho ne kwala do nya wa bia ne de ko si he ono ane pe ene papa no so ne pe odokan ene wo mo de do mo a ma o ma ware no eba so na we ene te se ensem for etwebo mo bi so mo ma sem se dia kwa ne Kenya mo de ko ne Kenya wo do a wo mo nya mo ntimi ne ntiase a Saate o make come tia bomo a o madane awarefo yi ene wo ba no edi to just say bra wo be mu a wo bo no amani a wo hunu nya amane ketwa wo si su abawe fefefe o sha se bo bra o ye te say o ye we wie ye no o si ni fie ni pani fie mu no abrante odi kan ehia no a wo chese o promise no ehia no nkran se won koso na te so ne entina edi ne go pie mu wa wawe mu atete odi ne fam ne nyasem ketua woni ne wo ne ba di kan ewie ye no na dane abro na te se de bia wo bo no ohuna no pa brante no ohuna no pa sorry o hwe ne ni ma no esi na sun grind obeda no se na sun grind te se bonkwa no wodi anopa ewia enumre na onfa mpo se ono ne po ewoba na o se oyin no krampo esi nchen a wo pia bonten atwe akofo de twetwe no ene ukuru bo so da so aten ene nkofo no musem a ensamfo ne ka che no hunu se dabi do say bebi owei oho wakakra na nso ehun be hia pa se obeyi ni ti efi aware breguo yi mu na te se wa betra no ho na te se watra ne bebi adwe no ho se nya nto nya nchia o ti bebi a obi ntimi mekunu e wo ne bebi a wote no na no ene man ni free na wawre mate so we na dwen pa se abrantie ebebe gira ne nima se ne peso be wawre no obebo nti ko se ma pene ye nkwa wawre mu onye bida na akwakra no so ye bisa ne chefa ye Mr. Kwabena Deep ye bisa ne no so ne nti ase e onya obayi hu de ohun obayi hu a onam so de wawre no so de o kan de o se abayo yi minti bi nya no meti be nyaa ma emrante ente to no se wonni ma boye no pa fini ni mofra bremu na wahwa abayo ya ma ne nyemu se abayo yi ahombra se o no ohun bida wenyi pa 90 years no trasa simu ohun oba wa ahombra se te se abayo no da ena biem so no hocho onfa so yo peni so ya kola woni ni di koma aboko no no kasa no hwa ahombra se ene asom honhum ma wa abayo mu atese abrante no ware ne kane no tete na opo no ma abayo ya brabo ye ne pasa na ube ya sakura obefa ade na abo no bo na wasiesie no ne na wo nkola no so beti ma kire no ahombra se ni bi ni odo no atese odo kan ya no akakro beti da kire no de bia kire no na no no mo de kosa na tese japade no so no owu bia wode eja no se akrapa na eja de japade na me ko ebusafo we de monim akra kasa na we na tese Ghana 40 no say ye akom ni kire mu akwakre di wedri na ne te so be so chele japadia since I be person fa chena na no so aware be na wo mu uko bi asem a chinchina ne aware ana
ebi tu ka say abawe so adua bontu ba ko pa ye bo no be ma ba ko pa wo hia ne kane e wo bo ne nti wo mba brante dem de so no abrante ba ko bo na che say abrante im nante o meba wa kwamu ni aye bonefo ana wonso na busuafo awade na nya baso 90-year-old early 24-year-old infoni na mu ye pepepe na ya ware na asem we ehun tiremu ehun we de akonya na adawanim de wodo ifa ho no de apra ene abaywa aka afa omodo omnya na hyase de man no eba ye atese wo ma abeka ho no o ma beka bom sa ba we for na me de atumanim na abaywa no otimi se ye bi se ni mu ye no se ampa no kwasem odo ni kunu pa enye se adada bi ana say bibi ne dia ye no say for gas ya be ya ko for de ya yonkofo no nya no bi e odo kan odo fita te say efini kika ho bi ani odo kan white love and what they edo ni kunu na pra so say odo ne re odo kan mu ebusu for odo we kan we dey I can remove bi am sure say could this be love me to many me bisamu can this be love Mufuma Jinchen no Embra ewo Tuma GH na ebiem so no mombo modia enfollow yen ewo your Instagram page at @TooMuchGH_. Nana ama owusua enemy din na me ya doma ye besan edi ehyiapim makramu Too Much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey Isaac Odwampo, obetumi afem the great ampo mbrembren. Wonu me nka mo ni ehwe Too Much GH. Too Much GH mo ye too much na me so me ye amo fire. The major prophet kum chacha. On say me catch o say bomoden na hwe Too Much GH. On say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde asonde nti na Adam wo hu nyame ye no mo nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kate won na bomoden na be hwe Too Much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura